اف گوندê girê Swêre go 25 kîlometran li rojhilatê Qamişlo dikeve. Gundiyan li ber malên xwe dar çandine û li nêzî wan şaredariya Qamişlo di projeya avakirina xanên sewalan li derdora gund didûmîne. Biryar bû îro şaredariyê kevirê bingehîn ê projeyê deyne. Lê gundî li ber cihê projeyê kom bûn û xwestin got proje were rawestandin. Niştecihên zêdetirî 6 gundan projeya avakirina xanên sewalan li devera xwe red dikin û dibêjin got ev erd ji bav û kalên xwe mîras girtine û hemî bêlgeyên xwedîtiyê li cem wan hene. اهل سيحنا اهل جريس ويرن اهل خزنانا اهل خريشكانا اهل حاصودن اهل باندور تشعيل ابقى عالم لبكوبوا حمود تي خانانا اما لاكي جندل ام تي خانانا شي مره تشيكن لا مشكله مره ام بوارا متعامل من بس ام خان وعلوها بس قطعا خط احمر الجمال تشينا بيستقبلوا لا حجر اثار من هذا قبول ناقل ملك بنافي منا طابوا اكثر بنافي منا والناس سيلاتها ونمو زار دولة هاي ابو نصب واحتيال ابناكي هارو بلديه تشيكيا عرضي بافو كاليميا هاتنا مشروع كي تجاري جمرت دا افاكن امنا راضيين في مشروعي قالك يعني ملط في بعد جوندي مدام هاجر نبون بشتي انه افخان هاتن اجباري وحمد يعني دج مالي خبر نجبر مش قمار قريش حموي كفينا في جوندي مدى يعني Kombûna aştiyane ve guherî xwepêşindaneke aloz. Gundiyên li dijî projeyê ne li gel jin û zarokên xwe kom bûn û riya navdewletî ya Imfor li başûrê Qamişlo li pêşiya trafîka otomobîlan girtin. Gundî dibêjin got baweriya wan bi saziyên rêveberiya Xweser û dewleta Sûriyê nayê û herêm ji ber pêvajoya entegrasyonê ya di navbera her du aliyan de di valahiyeke rêveberiyê de dijî. يرو علمتي ما تكون بيعتنا كفر اساس دينن او تبجنا كفر الخراب كفر خرابونيه نا كفر اساسا نا جامعه كشمر افاكرنا نا حديقه كزاروك افاكرنا نا مدرسه كشمر افاكرنا تشتغل جمر افاكرنا خانن او خاني قوم مالباتي خلتي خلاتكي بينج قندا كوشبرتكي ام شو جم حافظ شو جم بلدياتها ام شو جم ادارات تنفيذي ما جهه كج فرمي مناش ام نتشني دا هر بردوام دكن ام دچنا جم كي يك تخيس كره جديده او مثلا اندماجا قلت شيء ونتشو سري فيجا اود بالجنفا اود بالجموا بس مسوز قال لك جهازتاندن يعني نتشو سري يعني او مثلا فوضى يشيبوا Karbidestin şaredariyê gihiştin cihê projeyê. Lê xwepêşindanên berdewam ji aliyê gundiyan ve bûn sedema paşxistina merasîmên destpêkirina projeyê got biryar bû îro were ragihandin. اما لبهات من مشروع ساكنيني حتى ام كتابة سيد المحافظه مجواره بين توقيف المشروع او عم بكره حلقي بوانارا ام رقم اخر حلقي تشيكي جواره ام مشروع ساكنه وحجر اساس تشناب دين قم نادينن حجر اساس يمي لغينن حتى قون حلقي جمره ببينن ام بكره حقيقه Dengê Amerîkayê hewl da got ji karbidestên şaredariya Qamişlo helwestên wan werbigire. Lê wan red kirin got li ser vê mijarê biaxivin. Doh şaredariyê daxuyaniyek da hemberî redkirina gundiyan ji projeyê re û gotinên wekî desteserkirina milkê taybet ji aliyê şaredariyê red kir û destnîşan kir got ev erd nêzîkî 5-10 salan e wekî zeviyên dewletê tê dabeşkirin. Şaredariyê her wiha got projeya wê li gorî prensîpên endezyarî û tenduristî yên nûjen hatiye avakirin. Da got bibe alternatîveke saxlem ji bo xanên sewalan ên bêser li bajarê Qamişlo. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Gundewarê Qamişlo.